Reka tubahe ikaze nshuti bavandimwe bakunzi ba radio na televiziyo Ecomedia TV. Turabiyegereje muri studio za radio Ecomedia TV. Turi mu karere ka Minembwe ko mubizi, aho bakunze kwita muri gakondo, ni ku Itongo, ni Murenge, ni mu Minembwe. Uyu munsi rero muri kumwe n'umunyamakuru wanyu Ndayishimiye Justin uko mubimenyereye, hamwe n'uwungirije userukira societe civile mu misozi miremire ya Minembwe. Rero reka tumusabe atwibwire abatamuzi, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Arakoze cyane Justin. Abantu baranzi, Yego, baranzi ni benshi bambona bansoma buri gihe ku marezo sosiyo n'ibyo twandika, ariko ntabwo twocogora kwibwira abantu kuko hari n'abatoya bashobora kuba batatuzi bashobora kudusoma uyu munsi. Nitwa Sebagabo Mufashe Santos, ntuye mu Minembwe, nkaba nserukira societe civile mu Minembwe. yego. Murakoze cyane abavuye kumukurikirana, aserukira societe civile mu Minembwe cyangwa se ukuriye ishirahamwe ry'abaturage. Hanyuma abari kure barifuza kumenya uko akarere kabyutse nuko kiriwe kuri ubu bimeze gute. Hari ikintu nza musobanura uko kitari ishirahamwe ry'abaturage. Yego, Societe civile ikubiyemo abantu benshi, abaturage, imishinga, amakanisa, amashuri. Mbese societe civile ntiberaho kurwanya leta, iberaho kuyikosora, kuzuzanya nayo. Ubwo rero muri make gusa nuko nyine ibamwo ba nyarucari benshi. Niyo mpamvu izikunda kuvuganira abantu buri gihe cyane, ikosora leta. Ibyo leta yakoze neza ikabishimira, ibyo yakoze nabi ikabidenosa. Ubwo rero niyo mpamvu dufite iyo manda, ni ukugira ngo tuzatubwira abantu ibigenda n'ibitagenda mu karere. yego. Nari nkosoye ako kantu. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Ubu ngubu akarere kabyutse gute, kiriwe gute? Akarere ka Minembwe kabyutse neza kuko muri Minembwe niho ndi. Hirya no hino ya Minembwe amakuru ashobora kuba utayamenye, ariko ndavuga yaho nabyukiye naho niriwe. Twabyutse neza, twari dufite ikibazo c'imvura, ariko hari utuvura twatugezeho kuko mu Minembwe abaturage baho benshi ni abahinzi. Niwo murimo basigariye kuko ubworozi bwo ni nkaho bwashize, bwanyazwe. Ariko nanone haracari yanka imwe baza bavuga mu Kinyamurenge ngo itabuza umugabo kurahira, nazo ziracahari. Kandi Imana itugiriye neza zizongera zibeho. Twazutse neza. Yego. Chef, hari amakuru yavuzwe muri iki gitondo hariya mu Mikenke ca Skoyi yazizunguruka mu kirere hariya mu Mikenke. Ayo makuru yateje abaturage bo mu Mikenke impungenge, ariko tuza kumva ko ntaco yangirije. Sinzi nimba ari co mwamubiziho. Amakuru ya Sukoyi se ntiyihishe, yaje abantu bayireba bayumva, irasuma na za drone ziraza buri gihe, si mu Mikenke gusa. Irasiyona operato yose ikazunguruka, kandi ivyo si ibindi bitangaza. Sukoyi yarashe hano mu Minembwe, Sukoyi yarashe mu Mikenke, Sukoyi yarashe za Karunga, aho zirasa hose birazwi. Ivyo zo ni ibimenyerewe n'ibikorwa na leta ya Kinshasa. Yari yaje, ivyo yaje gushaka nta bindi, ni ubugizi bwa nabi. Nubwo itarashe ariko zahaje, kandi iyo yije abaturage bagira impungenge kuko aho itera amakompora muri Bukirasa ku Kiziba n'ahandi henshi mu makanisa isenyagura, abantu barahahamuka mbese. Yego. Hanyuma ubuzima bw'abaturage buhagaze gute kuri ubu? Ico nico cyane nari nshatse kugira ngo mvugeho. Murabizi, mwarabibonye mu nyandiko, abashefu barabyanditse, twabishize ku marezo sosiyo, turabivuga dutakira amahanga cyane. Twatakiraga EAC iyobowe na Perezida Ruto wa Kenya.
n'abandi n'akarere, mbese le pays de Grand Lac, si nabo gusa n'amahanga yose. N'ubu twe icyo duhora twibaza hejuru ya situation ya plateau na Minembwe dans l'ensemble. Minembwe niba yarabaye ikintu kimeze gute muri Congo. Intambara iyo zaturutse iza hano twazishowemwo n'abaturanyi b'Ababembe n'Abapfurero, za ba Murumba muhora mwumva, za Matanganika 2019 abantu batangiye gupfa mu kwezi kwa gatatu, inka zinyarwa, iyo ntambara ibaho. Ariko haza guturuka n'izindi ntambara zituruka za Nord Kivu, ziraza zitera Congo. Hanyuma mu Minembwe ikiza kidutangaza cyane, intambara ziri furo za Kamanyura na za Gatogota. Niba suko izija kurasa mu Minembwe, izija kurasa mu Gatogota, sino bimenya cyane, ariko birashoboka, ariko bafungiye aho. Ariko buri gihe Minembwe yabaye ikintu muri no territoire ya Fizi na Mwenga, Itombwe na Uvira, ko ariyo isa naho ikomeye kurusha ibindi bihugu. Ubu rero aho tugeze Abanyaminembwe, Minembwe twafungiye amayira kuva muri 2019, nta munyamurenge wamanukaga ngo aje kwa Murima. Mfite kuri iyi saha n'iyi saha ya leta 12e brigade yabaga hayobowe yari ifite abakoloneli benshi b'amabatayo yabo ba Ekembe, ngo bari mu Gipupu, abandi bari Pwenzera, abarundi bari aho mu Mikarati kwa Ntayoberwa, nta barundi bahari. No mu ndavuga muri no territoire ya Fizi na za Nyamara, ngo bari kubwira abatwirwaneho ngo bave mu Mikenge. Ese barababwira ngo baveho, nibo bahabashize? Bahagiye bigenze bite? Bahagiye kuko guverinoma ya Kongo yakoreye abaturage ba Minembwe ibimeze gute? Rero turasaba amahanga n'abatwumva bose, abaturage ba plateau ya Fizi na Mwenga, kuko niho hari twirwaneho, bararengana. Abaturage bagiye kwicwa n'itsembatsemba ryateguwe kuva mbere, bagiye kwicwa n'inzara, bagiye kwicwa no kubura umunyu, bagiye kwicwa no kubura amasabune n'abirya byose by'ibanze, nubwo byari bihenze. Turashimira ababyeyi babyaye abana b'imitima myiza, bari bagifata amafaranga bakohereza base, ese akagenda akagura isukari, akagenda akagura isabune, akagenda akagura umunyu. Uko biba nta handi mu mateka simbizi, sindagera Amerika, sindagera he, niho nza numva ngo $100 bazijana ku isoko. Mu Minembwe niho byabaye, ndetse tongo ya $, noneho ndabaha ingero zumvikana. Amavera 5 y'umunyu ibihumbi 25, isabune ifite udusabune 5 bita tije ibihumbi 30. Nta handi twabibonye. Iyo yaguraga ibihumbi 5, ivere y'umunyu yaguraga 1000, isabune ya Nyota yaguraga 1000, iragura 5, 6. Ubwo rero tukaba dusaba ngo nibaduha amahoro, bamenye ko mu Minembwe hari abaturage. Intambara za politike ntazo twebwe dufite nk'abaturage. Hano mu Minembwe turi kumwe n'Abashi, turi kumwe n'Ababembe, turi kumwe n'Abapfurero basigaye hano. N'ubu bakeneye amahoro kandi babanye n'abandi neza. Uwazanye iyo cacu yo gutandukanya abantu ni abanyapolitike. Amazina yabo kuyavuga twayavuze kenshi, ntaco bitumariye. Ni kimwe n'uwo Sebakiyana, turamwamaganye. Reka tunabibabwire ku mugaragaro, munabimubwire. Nta mugisha azabona hayica base na banyina, abicisha inzara, abicisha kubura umunyu, abicisha, nta mugisha azabona. Bavuga ngo umunyaminembwe ntakabona umunyu, umunyaminembwe ntakabona isabune, umunyaminembwe ntakarya amavuta, umunyaminembwe ntakabaho. Ahubwo
tugiye kubakura reka ngere ku ntego. Haza abasore b'abanyamurenge, abambari ba guverinoma ya Kongo, ya yindi yatwishe twahoraga twerekana ko 12e brigade aho yari iba n'ubu uyu munyamakuru yotura na kamera yereka aho amantene ya Vodacom ari, aho niho hari muri eta majoro. Ziba ntaco na kimwe mutazi, mayi zaduteraga zose zikaza tukazibwira bakatubwira ngo ntibagira ordre yo kurasa mayimayi, naho hari ibanga rihishe rya guverinoma ya Kongo yuko abamayimayi ari abareserviste, mbese umugamba ari umwe, nibo noneho babatijwe mu izina ry'abazarendo ko aribo bakunze b'igihugu kuko batsemba ubwoko bumwe na discrimination. Noneho baza gufashwa n'abandi babunganira. Kugeza iyi saha tukibaza ngo niki gituma badufungira amayira yabagira neza kuba ari humanitaire, kuko droit international humanitaire ni netre, baba bahagaze hagati bafasha abantu. Za CSR zirafungwa, OCHA abayishamikiyemo bose hano twari dufite Médecins du Monde na PIN bahadufashaga ku miti, abo bose baragenda. Kugeza iyi saha nta mufasha na bumwe dufite bw'ibyo bintu. Ariko rero kidutangaje kugeza iyi saha, abarundi inzira yagendwaga barya Gisegeti yiyambaje nibo bafunze inzira ya Mikarati. Ijambo ya nyuma wabwira badukurikirana kuri radio. Ijambo rya nyuma ni ukubabwira ngo nimutubwirire abarundi batahe. Naho intambara za Kongo zimaze igihe n'abanyamurenge n'abandi, abakongomani bazikemurira ibibazo byabo badafatikanyije n'abo barundi. Kandi ubundi nibadukingurira inzira tugenda, abaturage bagende bakora ibyabo ama activite yabo, abafite intambara zabo bazikore, bafite abo bahanganye, ibyo ngibyo nabyo ntitubitsinda, barahari. MRDP irahari, na Twirwaneho na M23 barahari, bafite intwaro kandi ico bazitoreye barakizeye. N'ubu ngubu bari kuvugana na za Doha n'ahandi, ariko nibaduha amahoro mu Minembwe bareke tugende tuje ku ndondo tugura ibyo dushoboye, iyo nzira bayikingura. Murakoze cyane abadukurira kuri radio Ecomedia TV, turabashimiye. Umunyamakuru mwari kumwe na Ndayishimiye Justin hamwe n'uhagarariye société civile mu Minembwe. Urarangiza utubwira amazina y'imwe dusoze. Nitwa Seragabo Mufasha Santos, niyo mazina yaje. Murakoze cyane naho utaha.